E whakarite ana ngā uri o hone heke ki te hahu ake I ona kōiwi, he māharahara hoki nō rātou ki ngā mahere hanga whare mo te whenua e takoto ana o na kōiwi I tēnei wā. Kai ara paera tāwhai ngā whakamahuki. He rongonui a hone heke moana mahi whakatumatuma kia hina te mana o te Pākehā. He pērā anō tēnei uri e whakarihariha nei I te kaunihera arohe o te tai tokerau, o te whakararu I te wāhi noho ana a kōiwi o hone heke. Nā ka tukuna ngā permits ki ngā tangata ki te hanga whare ki te taha o te whare tapu te ana a hone heke. Nō reira ko tā David Rankin me te hapu o te matarahurahu me hari te tūpāpaku o hone heke, kei rawe ke hia tōna ana ara ki Pākaraka. E whānā wā kua neke hia nā kōiwi mai anō I tōna matenga I te tau ko 1850. Hei tā David, e hara tēnei I te nekehana whakamutuna. Ka mauria ngā kōiwi ki kaikoe mo te wāpoto, ka timata ka kororo mo te iwi a ngāpui. Ka tukuna te kororo ki a rātou te iwi a ngāpui, ko he ta wāhi e takoto ai. Engari kārigia I te hiahia ki te whakararu I nā tāngata no rātou e nei whare hou, engari hei tāna no te kaunihera te he. Ka te whānau Teacher Council, e kā rā te pōhehe ana rātou, he rātou te whai pūte tukuna ngā permits, me ngā tini atu, pare kore rātou e haka tika ki te kōrero ki ngā tangata e mōhio. Ko nā whakaritena I tēnei wā hei te marama e tū mai nei, ka haria e nei kōiwi ki kaikohe, ara ki te urupā e tāpuke tiana nā uri o tēnei tipuna rononui. Rapara tāwhai, te karere.